Kraj prošle godine i početak ove godine, kao što ste videli, je bio dosta radan iz razloga što je prošlo 5 godina od postojanja ove naše organizacije. Za tih 5 godina mnogo toga je urađeno. Kancelarija je radila non stop svakog dana u vremenu po neki put od 8, ali uglavnom od 9 sati pa do 3, 4, 5, 6 po neki put i duže u zavisnosti od posla koji smo imali. Za tih 5 godina Sindikat sudskih veštaka Srbije je uspeo da u svoje redove dovede 700 članova. Prisutni smo u 143 mesta i gradova u Republici Srbiji. U okviru naše organizacije postoje 32 oblasti, veštaci koji pokrivaju 32 oblasti i 442 specijalnosti. A po tim nekim karakteristikama nema ni jedne druge organizacije u zemlji, a po mojim saznanjima ni u okruženju, koje može po tim nekim podacima, to je karakteristikama, da nam parira. Takvu jednu infrastrukturu koju smo napravili trebamo sad samo da nadograđujemo i da je očuvamo koliko god možemo više, i to će biti naš zadatak u narednih 5 godina.